Alright, settings Africa Mzansi igama ngusisibongo ngwasho sizwe inkalakatha sizwe Vintla Suit namhlanje siseThekwini eGagasini eBeach Durban phambi kwami khona ku Rasta umdwebi weyithombe baba sathokoza ukuthi siphe isikhathi sakho sikuthola ke nathi nawe uyazokhela uzosebenza la eThekwini mhlawumbe ukufishane nje sitshela ukuthi uzokwenza la eThekwini firstly. Sanibonani, igama lami ngulebani Sirenje, ngiyaziwa kakhulu ngoRasta the artist ngizalwa eZimbabwe koBulawayo. Ngilana namhlanje eThekwini akusemnandi kunje mhla ka-31 December silindele usuku olukhulu lukamhla ka-2024. Ngilokufika lapha eThekwini ngizoyenza ama-paintings ami. This year around ebengilande umemulo konjomani lapha eMlazi. Ngafika ngadweba lo sisi kade senza umemulo le graduation eqoli ye-weekend eledlulileyo. So okwamanje ngizwe isifo esikababa Mbongeni Ngema esilahlekelwe kakhulu kwezohlanga lwe-art. So njengoba lisazi ukuthi ngihlala ngidwebe abantu mase bekhotheme ngibahalalisela impilo yabo asebeyiphilile noma nje sometimes sisuke singababongi besaphila, kodwa-ke ngishiya lowo mlando wokuthi ngidwebe i-painting yalowo muntu osuka sesishiyile emhlabeni. So amalungiselelo o-memorial esikhumbuzo lo mngcwabo akakaphumi, ngisawalindele lami ukuthi ngizwe ukuthi kukuphi nini lami ngekhothama mbodle emswaneni kanye labanye abasenhlanganweni eyi-1. Ngingumdwebi nginjalo ngilokuba senkingeni yokuthi abantu they criticize my work, like my last painting engiyenzile the late Zahara. Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngokutshonelwa kwaZahara ngoba ngithemba ukuthi lami ongikhuphulile izinga empilweni yami ngesikhathi lami ngifuna induduzo ngaleyo ndlela ngengoma zakhe. From 2011 ngizimamela lezana ingoma bese ngikhuthaza ukuthi empilweni kumele ngisukume ngizibheke ukuthi ngingubani ngingasindwa ngumthwalo wami. So abantu babe lokungajabule emsebenzini wami engiyenzileyo ekubeni angithi mina ngisuke ngidwebe vele umuntu khona lapho ngiqala imemorial noma ngumngcwabo. Kusuke sometimes umsebenzi ungakapheli kube labanye abantu abazothatha isithombe bese beposta ekubeni umsebenzi wabo ungakapheli ngoba angeke ngisawupheka umsebenzi. Kuyafana sometimes ngizonanzelela ukuthi ayelinye ilihlo likhulu kulelinye bese ngisuke kanye lisusa lelo lihlo yenze eli-right. So abantu basuka sebeshutile baposta kufana lo muntu oculayo masingabuya sizokulalela lapho rekhoda khona sizokhipha ezinye ingoma ezingekho right because usuke usapractice usarekhoda usayenzani usasele cut and shoot and whatsoever. So anyway abantu bangixeka ngaleyo ndlela but emulini yakhe abantu bambonise intokozo ngoba ngihambe ngafika khona le East London lapho abekwe khona ekhaya lakhe ePhumlani. Like umphakathi walapho waba lenjabulo ukuthi ayisiyabonga Rasta ukuthi ube khona lapha uzosidebela usisi wethu umkhombisa ukuthi bengumuntu omkhulu. So ifamily lezakhamuzi zangale East London they are happy, but mangibheka lapha kuma-Twitter abantu bayakhala bathi hayi angimenzanga kahle. Ikanti sometimes when you take ama-pictures ethu masisakhula la sesilana eGoli ngizofanisa nje ngabantu abasaphilayo like usisi uKhanyimbawu. Ma ungabheka ama-pictures akhe like 10 years back la manje uzobona umehluko uzothi akusungule. So mina ngingathatha leyana endala ngiyipaint abantu bazothi hayi akusiKhanyimbawu noma ngingapainta bani nje osezitshintshile efacini because manje kulama-skin bleaches abantu batshintsha amakhala bebe yezinto zonke le. Okay Rasta asibuke ukuthi kulokhu kugxeka usukutholile phambilini isiphi isithombe se-celebrate ocabanga ukuthi nawe wasidweba kodwa akuzange khipheke lokho nawe ubukufisa sinitha aba-3 othi lezi thombe zalabo saziwayo ngasidweba but after sengisidwebile ngaqeda nami ngabona ukuthi
angishaya exactly bafana befuze ngishaya. Ngizoqala ngaseneso sika late Zahara ukuthi angeke ngithi asiphumanga kahle ngoba lapho esikhona manje studio sami ngiyazibheka ukuthi hayi sesiphelele sesisihle abantu abakasibona ukuphela kwazo. So sengingatsho ukuthi isiphi nasiphi but zonke izithombe zakhona ziphelela sesikahle. Asikho nje ngingasigxeka lami ngithi hayi lesi ngiyasisola. But sengingabalisa kwabantu abasisolayo isenese esikasisi Zahara leso the late of Pro Kid kuba nomunye umama uMadikizela Mandela abantu bathi hayi akusunguye but ekupheleni sabazinhle izithombe zayamukelwa ngabantwana bakhe. Ngicela ukubuza mangabe udweba ithombe usukhokhela uba uyakhokhelwa if ukhokhela ubani? Lokho ngikwenza kusuka from ephakethini lami njengoba nje ngilana eThekwini ngisuka eGoli ngizwile lo mkhosi ngisuke vele ngihlala nje ngilungiselele ukuthi hayi anytime because it's my business. So angikhokhelwa ngumuntu okubeni mase ngifikile lana ngangena ku funeral or ku memorial ngizothola abantu abazothi ukuthi hey Rasta sicela usipaintele ubaba maybe siwashona or umama or abasaphilayo bethi hayi sile umemulo sile birthday because angihambele kuphela abantu asebeshonile abanye ama birthday noma ingane le 1 year ngiyahamba kiyo ngeshaya. So ngisuka ngibathola kulo mhlangano ukuthi maybe it's a funeral or it's a memorial service ngisuka nje ngakhokheliwe. Kukhona the late sekukhona usindakudlula emhlabeni njengamanje uKC ukade a part of umhlaba wenene. Are you also planning to do something ngaye ngoba nasezizulu ukuthi akasekho emhlabeni ndlule cishe usunileza bangaphosisi? Kusuke sometimes kuhlangane imisebenzi le efana lezifo igcine lami sengingasazi ukuthi maybe ngiye kuphi nakuphi. So sometimes manje ngingathola i-chance ngizobe ngizofinyelela ukuthi ngikhona ukuthi ngibheke. Okay Rasta imake like Mbongeni Ngema siyazi ukuthi umuntu ojwayelekile umuntu owaziwayo. So uqala nini ukuprepare ukudweba umuntu osuke uze ngaye osukwini ngaba umuntu oshonile noma umuntu osuke umenye kuye mhlawumbe njengebirthday nje abadusha? So when do you start to make ama preparations okudweba umuntu the same day umuntu ezobekwa lese umncwabe ezobekwa ebokisini lapha kwisikhumbuzo or uqala usasendleleni or e-studio before ufike kwivenu la usufuza uzodweba khona umuntu sekubuka wonke umuntu? Kuya ngomsebenzi ukuthi umningi kangakanani. Uma kungenamsebenzi sengizwile umonakalo ngangiqale ngisestudio sami but uma kuyikuthi kulama pressure sometimes ngizokusuka eMpumalanga ngiye eDurban ngifike eDurban ngiye Cape Town. So uthola ukuthi angila chance ukuthi ngidwebe estudio sami ngifika ngiqale lapho umsebenzi from the start. So you confirm ukuthi uma kuvela i-date yesikhumbuzo sika loyo ke ube umculi baba Mbongeni Ngema uzobe ukhona ukusebenza ukuthi umdwebe? Njengoba ngitsho ngithi ngisedebheni lapha ngizwile ukuthi isikhumbuzo zakhe zizoba khona nje lana eduze ngihlala khona. So hopefully I'll be there ngiye la semncwabeni. So ngakhulu Rasta. Yabonga kakhulu my brother. Thank you.